Өрөгө спорт барагайгар көңүл тустууга Саха Республикатын симердемит командатын Тубага ытыллахтаа Россия чемпионатын эмнине эттилер түмсүлөрү ытылда турар. Эге билген бу корогут кырыскы жарыгы эти каны этти эттилини анда чемпионы Герман Степанович Кантоев это хаджар ванна манна биги сүрүн тренердер бит Россия чемпионатыгар кыттыктаа улаттар бут сүрүн тренердере ваннатон кескиллах уны күстах спортсменнер бут туттар бут бары бу эттилиге кытта хаджаллар кинилер туруктарын кайдактыла билемлээхтерин медицинский контроль эме сүрдагын кетен көрө тебистенге хыджыхар эбит тренердер капсиллеринен оттан билигин улаттар туруктара үчүгей биллерин курдук чемпионат пут аныгыскы неделе бүтүтүгер кызыл коракка туба кийин коратыгар өтүлдүяга бигиттен оттон бары күстах спортсменнер бут тустуктар бут бары кыттыктаактар биги ону сүрдагын эрене үтебит. Де билген эти каны угуннаран сүрен көтөн эттилден баран олаттар параларга тураннар же бу билген аны албастары көчүүгө кирдилер. Герман Степанович итиллятига сүбөлүр. Айсен Потапов эгин нигдигер беги ме бир эрезбит кидете манчары ийин олгутта паралага жеребит Тимур Николаев бу худжар эне беги бир эрезбит кандык багара түгәнгә беги улатар битгәр әдәләбит мәтәгә тик сияктара җемме түдәгән багара бут әчилгә бу симәдә митәр команда бул бата капитан курды бу өчәттәр не баллар Семен Владимиров әтиләр 6-12 килога беги не бир эренер богос бит Россия үтүләк тренеры Будимир Григорьевич Яковлев улаттарга дәтин мастерствотын дитин көрүтүн берсени тесибели амалы хыжарын көрөгөт ya bu rakam ya ana waternya ballar Ушалдан эреле Евгений Алексеев капсакайда бар батага бит. Алата кини эме бете сыл турарар бетин нигер терейдакка. Фоторока минен боргонго сакар сирин народ транспортино нюлары өтүлгага. Оны кини баракан яңга алактактар ди самерен богоштары. Айсен Капурин не көрөгөт. Эте кылтырык вала. Jadi kurduk kiriunka bu yönetere tiyet tümsü sterilibite kahısta
nedelete ulatlar bitiler. Tihliyaklı tutalları ermeli. Россия чемпиона Егор Пономарев. Айкан Антонов бутта. Паралахы жерін көрі Маннык этергедылы вақан класста спортсменнар бәйләрінен бұл әтиддеге кытталлара онна бәйләрін мастерскаларын әдеттерге дерелдері бұл сүттәғ жүгей көстүй. Дәбі бігігі әкілден кәлді бет. Бігігі бүгінгі күнге бір самай әренер она тумус көттар доғысты. Виктор Арасадин әтчілдігілерін Енегі тапараға спор мастера байыр бұшты. Жәте күрдік әтергірілі трибунка үлі көстер бұяр. Тустуктар бакка мадanya такка аяк күнүнөн мас реслинге анда чемпионаты өтүлөр манна. Атын салага ол масчиттар да барлар, боксёрдар да белемне хаҗаллар. Бары күнүнөн барта бу манны бүҗүгөй тутулган. Ака херин спортсменнара бары үчүгөдүк әтчиллерге белемнелерге условия тарилден манны әтчилден буга ката хаҗалларын көрөр. Сүддән сүгөй. Оны олаттар бұтығар сетихілі күттігіні бағар яққа. Мәтәлігі тәхияққа. Сақылы шерінен лоқанлық саңар баққа, дарбай баққа. Команда капитана Милгун Сергин. Бүгін манна әтіргеділі ағасан күнәдені тек қойып. Оларда Сүмердемір команда білімденетін білші журналистар кәлі хаджалар. Әйген негетігер команда капитана Милгун Сергин.